hosi umurisi wa mina eka wena nze kumakurula anzika inchu ikuva wena wanzishaisa unzisala hako ngani kurula ematindila matenga kamoya makoza ya mina indlela ya kurama lokonzi unze minkomeni ya kutika anschavi ikuwa ufamba mina fukora wena ranzi sirelela rihanzura wena ranzi tisa ema mashweni kalava wanzi kane kurushula unzikateki sahi kutala kutani nzako wa mina ukapa Fanga na mina masiku hingwao zitachame kusui na wena wehosi imasiku hingwao ya vutomi vya mina. Reteté Music Africa, levando a música gospel africana ao mundo para a glória de Deus.